Manalakad yang meto nga 20,000 bag capacity onion cold storage sa Department of Agriculture king Gabaldon, Nueva Ecija. Iti kapamilitan na ning High Value Crops Development Program o HVCDP, ban makasahop ka rin miyembro ning Dupinga Sierra Madre Irrigators Association king Barangay Tagumpay. Agpangkang DA Regional HVCDP Focal Person AB David, nasa na ni programa pasik na nga ning panakitan, bawasan ning post-harvest losses at apanatiling sapat na supply king merkado. Target ng mayaring proyekto king kinudo ning ana mabulan. Oras sa mayari IT, alagak de kening at suking 540 ang ganaking 600 metric tons na ning sibuyas o katumpas ning 36 to 40 hectares sa pananam. King syudad na naman ng San Fernando, balaos mo naman ning gagawa na ning City Health Office Animal Bite Treatment Center o CHO-ABTC, king pamamiyay libreng panulo ang pong vaccines karing tao, ame kinis at may gamal aso at pusa. At sulaki nga doang dala na pasyente ring bumunta king karelang opisina aakit king Heroes Hall. Pakabukulat naman kanu pasbo na ning Animal Bite Treatment Center para karing Fernandino abisang pa-check up ang pang magpabakuna Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ning abak hanggang alas 12 ning kaugtuan. Samantala king syudad na naman ning Angeles, in-inspeksyon na ning lokal na kapanibalan ing bayong talakadakanlungan ng Kabataan Reformation Center for Homeless and Youth. Metong yang multifaceted ni ang makasahop ka ring Angelenyo sa kailangan rehabilitation ng pungtuknangan. Nasa ng sopan din ring kebabaynan, mentally challenged individuals ng pongkayarakan. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.